Predstavom Lijevo-desno glumac autora i izvođača Zijaha Sokolovića svečano je otvoreno 23. izdanje TKT Festa, Dani akademskog teatra. Ovaj jedinstveni teatarski format koji Sokolović razvija i izvodi godinama spaja elemente monodrami, predavanja i interaktivne radionice, stvarajući iskustvo koje izlazi izvan okvira tradicionalne pozorišne izvedbe. Ova predstava Lijevo-desno glumac je ona nekako zbir svih mojih 55 godina koliko sam igrao i tražio se u pozorištu, nekako najdalje sam otišao u toj ideji. Kroz prepoznatljivu kombinaciju humora, ironije i glumačke preciznosti Sokolović publiku vodi u razmišljanje o svakodnevnim ulogama koje igramo, od onih koje biramo do onih koje nam život nameće. Njegov scenski minimalizam stavlja fokus na riječ, misao i odnos s gledaocima, podsjećajući da je pozorište ne samo umjetnost, nego i ogledalo našeg privatnog teatra. Dinamičan tempo, neposredan kontakt sa publikom i jasno oblikovana poruka učinili su da predstava i ovog puta bude dočekana s oduševljenjem. Teatar Kabaret Tuzla tako nastavlja svoju prepoznatljivu tradiciju da upravo djelima i izvedbama Zijaha Sokolovića otvara TKT Fest. Time se još jednom potvrđuje dugogodišnja umjetnička veza između glumca i ove scene, ali i važnost njegovog opusa za identitet festivala. Predstava je bila zaista odlična, maestralni Zijah Sokolović svojoj monodrami koja je zapravo komedija, ali u suštini i nije samo komedija, tema je puno dublja i govori kako smo mi svi zapravo glumci na pozornici života. Zike nas je vješto uvukao u pozorišnu iluziju, prikazivajući istinu na sceni, što je zapravo i cilj pozorišta i glume. Ovo je, kako bi rekao, Zijahov pogled na teatar, na glumu, ali i na život. Odnosno spoj teatra i života i onoga što zapravo kada teatar ulazi u život, odnosno kada život ulazi u teatar. Ta granica između teatra i života koja vrlo često se na neki način briše i ne postoji, bila je večeras prisutna na sceni u izvođenju jednog čovjeka, u izvođenju maestra glume, Zijaha Sokolovića. Zijah Sokolović je neko ko zaista već skoro svake godine gostuje na TKT Festu i na taj način podržava festival koji evo zaista traje i nadamo se da će trajati. Ono što jeste zanimljivo, da iskoristim ovu priliku sad pa da kažem, što jeste zanimljivo za ovogodišnji TKT Fest jeste što uz 23. TKT Fest mi imamo i prvi TKT Festić. Večeras je prostor kamerne scene Doma mladih gdje Teatar Kabaret Tuzla radi, postoji, gdje je adresa zapravo Teatra Kabaret Tuzla bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Ljudi su se, kako bi rekao, ismijali i zabavljali, ali vjerovatno i propitivali za sve ono što Zijah Sokolović donosi kao određene vrste tema. A zaista je vrlo zanimljivo to promišljanje da u nekom trenutku život postaje pozornica, odnosno vrlo često i na pozornicu dolazi život koji postaje scenski život. Znači ta razlika između scenskog života i privatnog života i te granice koje u jednom trenutku nestaju je nešto što je vrlo zanimljivo promišljanje i što jedino ko zaista na taj maestralni način može da donese upravo Zijah Sokolović. Drugog dana TKT Festa publika će imati priliku pogledati predstavu Maske autora Dražena Šivaka. Ova predstava donosi jedinstven vizualni i scenski pristup, a publika u Tuzli moći će je vidjeti ekskluzivno u okviru ovogodišnjeg festivalskog programa.